Alama. Thank you, Jesus. Mbukeli ekhaya kwintokoto lenkulu ukuthi namhlanje sihlele kanye nawe sitova live lesikhathi lapho khona athi uNkulunkulu umbakaphili ngesingo sodwa uphila ngalonke live leqhumlweni kaNkulunkulu mthazo wenkosi lothi siphe Nkosi singwa semihla ngemihla nahle lakho the daily bread angihambe ngethona la ngihamba neNkulunkulu ngihamba na prophet hlula amadimoni umgcotsho kaNkulunkulu lamphakamisile labo abafuna ukubona ngumprofeti ku 1-on-1 bangeta kusukela ke ngalesithathu khona umprofeti nga11 ekseni kanzi nangemgcibelo nga11 ekseni lapha imbelelo lakje khona emakhumbi wota utobona nemgcotsho kaNkulunkulu uphatheke umnikelo kusukela ku 150 emalangeni uyasathi isimo sakho uyatokisa sikhulu ngakanani purpose ngecela ukuthi sivusele naba babukeli uphinze usiphe sihloko sesikhathi. Thank you very much, my brother. Thank you very much, Kutomkhulu. Thank you very much, Moloi. Egameni lika Jesu Christ, what an opportunity to be part of this wonderful program. Egameni lika Jesu Christ, singene phansi kwehlelo elikhulu kakhulu sithi the daily bread. Egameni lika Jesu Christ. Ngelive lemandla siyathi ukuthi live la uNkulunkulu ngilo lesiphila ngalo. uNkulunkulu ke uyangithuma namhla ngiyambuza ukuthi ngikhulume ngani uNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu namhla abantu bami abasayi emasontweni because baqoshwe ngilabanye. Egameni lika Jesu Christ. Uthi uNkulunkulu namhlanje abantu bami sebalahlekele ukukholwa egameni lika Jesu because labanye sebadlale ngabo egameni lekholwa egameni lika Jesu Christ. Umsike ethi wesihloko sithi the dangers of religious hypocrisy egameni lika noma ke bungoti bekutentisa ekukholweni egameni lika Jesu Christ ngoba outside there kule bantu labagcwele emasonto ungafika ukuthi bayakholwa ungafika ukuthi bayamati uNkulunkulu bezomahlabela kamatima kwehle emazulu egameni lika Jesu Christ mabaphumela ngephandle abasasiko nabo basitshela kuna isonto egameni lika phakathi emasontweni bantu labatentisa balimata labandi egameni lika Jesu Christ because bentu ngathi bayakholwa kana bakholwa lapha emasontweni bantu abasakhona ukungena bayokhonda uNkulunkulu inza mloko ukuthi labantu lempilo abayiphila emasontweni ayisile impilo abayiphila emakhaya egameni lika uthi uNkulunkulu namhla ngikhulume nesifo sakhe semaswati ngemungodi bekutentisa ekholweni noma ke dangers of a religious hypocrisy egameni lika Jesu Christ. My brother molo intela ukuthi umbuye live la uNkulunkulu encwadzini yaMateyu chapter number 23 verse number 27 egameni lika Jesu Christ. Matthew 23 verse 27 lithi maya kimi bafundisi bemthetho nebafarisi batendisi nifana nemathuna laqhakaqiwe abamhlophe abukeka amahle ngaphandle kodwa ngekhathi abe agcwele emathambo ebantu labafile nekungqola konke kanjalo nani nibonakala nilungile emehlweni ebantu kodwa ngekhathi ligcwele kutendisa nekuphambana nemthetho. Mankaza Moloi define leligama lelithi religious hypocrisy. Ndathi lapho it is pretending to be something that you are not. Ndathi kutendisa sivele emehlweni ebantu ungathi siyakholwa kanti asikholwa egameni lika Jesu ikakhulu especially in our faith this thing has crippled in our churches egameni lika Jesu Christ wasinatha ngosiyami ngisasengitshela ukuthi lapha phakathi emasontweni bantu bayatendisa they are acting the gospel egameni lika Jesu Christ ba-acta ukukholwa ba-acta insinziso lamagama lawo Moloi ashiwo nguJesu egameni lika Jesu uwasho ngosiyami asabisa egameni lika Jesu Christ ungathi lamagama Jesu besababonile nalabanye nabo batendisa ngathi bayakholwa ngoba leBhayibheli lithi ngasemuva bafarisi babakhona egameni lika Jesu Christ batifethu ngathi bayakholwa kanti abakholwa egameni lika Jesu Christ lamagama lawo Jesu uwasho akawasho kubantu ebantwini labatoli lasabaphendukile kepha uwasho ngosiyami ebantwini labangephakathi esontweni labakasinziswa laba pretenda ngathi basinzisiwe egameni lika Jesu Christ uthi ke Jesu woe unto you egameni lika Jesu Christ ngathi Jesu uyabaqaphelisa ukuthi kunelusizi lolutako kubantu abatentisako bentu ngathi bayakholwa
bayakholwa kanabakholwa ngathi unenkemba lebalengelako nabathethe ungathi bayakholwa kanabakholwa ungathi unemlilo uthemalangabi lobalengelako balabathethe labakholwako kanabakholwa ungathi unesijeziso lesimadima lasilungisile uNkulunkulu abantu nabathentisako kepha bangakholwa egameni likaJesu asengikhute emabandleni asengikhute evena kangwane asengikhute kuphinda kuphi nina khona livilami lo ngishumayela la ngithi kunenkemba lelungiswa uNkulunkulu abantu abapractice ireligious hypocrisy egameni likaJesu labathentisako egameni likaJesu Kristu waseNazaretha sithobo sami lapha ekhaya la ukhona ngosebe ngifuna kusho ukuthi uyingodi kutentisa kukholwa because now the mask of religion can hide rotten heart egameni likaJesu Kristu the mask of religion can hide a rotten heart egameni lenkosi lo muntu umbona ungathi uyakholwa lo muntu umbona ungathi uyamthanda uNkulunkulu lo muntu ivethu ungathi uneluthando emehlweni abantu lo muntu ivethu ungathi uyephana emehlweni abantu kepha ngephakathi kwakhe ugwele kubona egameni likaJesu uthi vethu ungathi ulukholwa uyamathi Jesu sitakele kepha ngephakathi kwakhe ugwele imavundo ugwele umona ugwele inhlebo ugwele uthakatha egameni likaJesu Kristu waseNazaretha ngithangiphinze ngisho ngithi uyingodi umuntu lotentisako ukukholwa ngoba ugqoka ukukholwa ufihle ebusathane lengephakathi kwakhe egameni likaJesu Kristu ngithi ke angisho lokho ukuthi uyingodi uacta ukukholwa egameni likaJesu uyingodi hayi futhi kunabanye abantu kuphela kungaba ingodi nakuwe lotentisako egameni uthi umnike emprofeti yini bungodi bekutendisa ukukholwa ngithi ke manje kweqala nje kuyingodi kuwe egameni likaJesu Christ because you deceive yourself and you will end up stopping growing uyatiyeka uthi uyakholwa awusoze wakhula ekumadini uNkulunkulu awusoze wakhula kutenkolo ngoba uvu ngathi uyakholwa kana ukholwa kuyingodi futhi nakulabanye egameni likaJesu labasemaceleni kwakho egameni likaJesu Christ because it repels people from the gospel wena uthi bantu banenyanya livangeli la Kristu ngoba labantu lababuka ngathi bangaphila nempilo leqhaza buKristu bayihluleka athi umuntu ngamalengana lesonveni nathe tshwala ngoba abantu abakholwako abakhona ukurepresenta kahle emazulu egameni likaJesu Kristu. In other words, when you are practicing religious hypocrisy, you are a killer, you are a murderer egameni likaJesu. When you are practicing religion hypocrisy, you are a killer and you are a murderer. You are not only killing yourself, but you are killing other people because some other people will not angeke bathakasele umbuso welizulu ngoba wena ubabulele kamoya ngingaphili ukukholwa egameni likaJesu Kristu. Engosiyami nakhona kusebekhaya ngithi if you are practicing religion hypocrisy, you can kill even the church egameni likaJesu Kristu. Kufe bandla ngendzaba yakho bakade bangamethembi uNkulunkulu bantu ngoba uyabayenga uthi uNkulunkulu abangasho egameni likaJesu Kristu uyabayenga uthi thatha udaba nemali imali ingefiki agcina umuntu athi lokuthemba uNkulunkulu ngathi akusebentele because kunemuntu lo practice ihypocrisy egameni lenkosi kutenkolo. Angisho ekhaya khona Kristu basabe ngithi bafundisi bethu labakhona khona iBhayibheli lithi asihlole bonke bomoya egameni likaJesu Kristu. Ngabe usekhaya uyangiva manje ngishumela asewuhlole ukuthi ngabe lo mfundisi wakho is he a true man of God phendukile noma umnakule ngikhuluma ngako la egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngithi ke manje phathi noma sowentile konke lokho ikhona lithemba ungaphinze ulungiseke ungabiyela uNkulunkulu egameni lenkosi. First number one, you need to be honest and repent egameni likaJesu Kristu. Mola incwadi yamaHubo 51 phamje angefast ukuthi Psalms 51 uthi umbhala lapha create in me a clean heart oh God. Ungasho ukuthi uNkulunkulu ngisoni ngonile phambi kwakho kepha ngiyacela manje udadeke iminhlitiyo lehlantekile egameni likaJesu Kristu. Kwesibili you need to receive a genuine faith egameni likaJesu Kristu. I stop some ekhaya udinga ukuthi lapha bese umukela a genuine faith egameni likaJesu
Jesu Kristu kwekugcina nathi you must receive accountability and transparency egameni kaJesu Kristu uqale uhambe ebukhanyeni inkosi yami le awufunze keleli 1 John chapter number 1 verse number 7 egameni kaJesu Kristu incwadi yaJona weqala chapter number verse number 7 egameni kaJesu Kristu ukhona uNkulunkulu wasezulwini chapter number 1 verse number 7 egameni lenkosi Ivumzeka kanjena ke kodwa masihamba ekukhanyeni njengoba yena asekukhanyeni sinebudlelwane lomunye nalomunye nengadi yaJesu indvodzana yakhe iyawusihlanda konke kona. But God, you must be accountable. Egameni lenkosi qale uhambe ebukhanyeni ukuze bonke abantu babone uhambisa kwakhe egameni likaJesu. iBhayibheli lithi incwadi namaHebrew chapter number 12 siqwelifu labofakazi sibona babone Christ afika kithi mfundisi lapha ekhaya ukhona lababona wena abangaphendula ishumayelo yakho abaphendule ukuhamba kwakho abaphendule wento yakho egameni likaJesu Kristu nomnye asho athi ninganaki lenkwenta kothathani lenkushoko hayibo ayihambi kanjalo lendzaba yekukholwa kuze lapho abantu baphenduke babile kusimakathe emasongweni ababone impilo lesiphilako ibahle egameni likaJesu usiyosisa ukuphitha ungathi ngiyambona la indona abehamba nayo lendoda egameni likaJesu khona ekhaya usengaphenduka you can repent ubile uNkulunkulu egameni likaJesu la khona ekhaya ngisakukhulekela isihloko sami usafunga usaphenduka egameni likaJesu Kristu nami umbukeli ekhaya ngiyamkhulekela ngiyambona wonile phambi kwakho yathi umuntu akahambi kahle akendikahle ngiyamkhulekela bamphethemba mphekungcwele moya phakathi kwakhe uNkulunkulu uzila ke babandla bakho moya longcwele siyayidzinga irepentance siyayidzinga irevelation nature elimile sibusemongcwele nembukela ekhaya asiphakamise egameni likaJesu siyaphendula riva bemithandazo baprofeti bangisibusemongcwele wendeleke bonke kudunyiswa ngeligama likaJesu waseNazaretha. Amen and amen. Amen. What a wonderful ceremony. Siyabonga live lesikhathi sasapusiseka namhlanje athi umprofeti asihlolisise sihlolisise nabomoya aphiza yala ukuthi kutendisa kuphele emasontweni nasemabandleni ngoba abantu balimele emasontweni balimele ngenza abatendisako umkhaza shati lwimi ekhathi esontweni mawusiyocela swayi kusasa kuphipithise kwelihlane ubone ukuthi lokukholwa kukhashana nomuntu ushumayele kumprofeti uNkulunkulu ngiyethemba uvile nangabe ngilomunye lova ukuthi inkosi yami nami bengiphila kutentisa ngabe ngumfundisi noma ngabe ungubani ngifuna nje ukutshela ukuthi ase ude utohlala ebukhoneni benkosi lapha spiritual life at the prophetic church so kumele nje ukhonde uthi ngisafuna umprofeti ungitshengise lo uNkulunkulu wakho wathi wena na usitshela wathi lona uNkulunkulu of a second chance uNkulunkulu nje walithuba lesibili ukhona kumprofeti uyathandazela bazalwane njalo ke engalesithathu nangabe nje uyatata usebenza uhleli imanke lapha ekhaya nawe lophela ngumsebenzi nawe lapha elosafuna umsebenzi ngalesithathu kubelanga lakho lokuthi asengahambe ngiyohlala nemprofeti sengive live lesikhathi sositshakala 11 ekseni lapha embekelweni kanti labasebenzako naba ofile wota phela ngemgcibelo 11 ekseni utobonana nemprofeti buso nebuso akutshele tindzaba takho uyawufana nemfato zesamelo ogijima wathi buyani ungitshele tonke tindzaba bese ke uyasitakala kanti ke nangabe futhi aselemgcilo kodwa ngesondo phela ukhululekile wota usokhonda 11 ekseni amini nga10 ekseni siyakhonda ukhona umprofeti kaNkulunkulu ngiyacela bese ke prophetic ngesivalelise kunaba babukeli labahle emakhaya sihlobo sami ekhaya ngiyethemba kakhulu ukuthi ubusesekile egameni likaJesu Kristu mina njengomprofeti waNkulunkulu kulamadimoni ngithi kuyindloto lenkulu ukuthi ngihlale nawe kulehlelo likhulu kangaka let's the day pray egameni likaJesu Kristu ngoba ukuthi nawe ungiphe indlebe ungibone idatha lakho egameni likaJesu Kristu bangathi uNkulunkulu sezulu angakubusisa idatha lakho lihambile usangibukela la egameni likaJesu Kristu ngithi ke la khona ekhaya kaNkulunkulu angakuphakamisa mawuva ngathi ngabe uyaphenduka uphenduka wena njalo egameni likaJesu Kristu uNkulunkulu uyamthanza umuntu ophenduka egameni lenkosi ngithi ke ungakhohlwa sithobo sami ekhaya ukuthi umprofeti kaMadimoni uyenje athini athi when I see your face I shall prophesy and once I prophesy your deliverance is a showcase ngikuthanda sabe ufake mina ngomprofeti wakho bathi uNkulunkulu angangusela akuqine phansi kwegama lakhe egameni likaJesu Kristu may God bless you ekhaya just bye sithobo sami.